Nga tātou tūtūla I whatasilunga a whauru whalemai le sā o le tina ia Sarota Faalua Taifaga. O le tangata e pei o le mutia o na aso. Pei o le funga o le vao. E whaapea o na funga mai o i. A waiangi mai ai le matangi. O na le ai le o i. Wa le toi roa fo I o ia I le mea sai ai. A wai mamu le mutia. E to uru foi o na funga. O le ola foi o le tangata ua pei o le puao o la vai. E ali mai I le itu aso I titi. O na mawai atu lava le. A wao sila fia e le atua. Le mea na whai ai I tātou. Ua manatu o ia o le efu lava I tātou. E whapeo na arofa muti vale o le tonga I lana whanau. Whapea foi o na arofa muti vale mai o Iova. Ie mātakau I a te. O le arofa muti vale foi o Iova. Wai ana mea umalama na whaina. Amen.
suga ya mosa kalau amaka kakoina. Haleluya. Mafuta maya oya kwa hiya ile lepo sawi la fanao ya mtenga tosolinga usio maji mtenga leliye lama ole tua te famafu o foyo le tua au le fauna te fauna ile uma lava ile mafuta mai le mtenga se yo lava ile na fauna ole ni ya tupea ya tua amen. Pelo lucro de tua, agora está comigo, a tua mãe ele terminei. A vida vai amar, tua ele terminei. O amar toda boa ainda não levei. O amor é minha, é o amor comigo. A vida
Kwa matu tangata atoto. Aina pia matu uma. Sose pe au masose gano ele. Pia wai oi ya matu mafana ya umaya. Ya paimina ya ni ayo. Ya oi pa baba. Wakati upoto maendeleo kiasi isawinga fale aina kwa service Politina ya Sarota Faalua Taifaga ulewa bala winda ile tua na ile leo la ulewa fa amana maina tua na ngalwe yala ile maliu Tala no la titi le kule ole oti pole malimu ale ya fio ma Yesu le la fili numela tasile ole tangata ona tato uma tata ole fili numela tasile ole tangata mafuesa so se tangata so ifua saye e o ole la sana o na olanga ile nele ole sofa mungu muta wala ngata amale sale hizo tatu fa moe tu atu ole uti na tatu fa style tamao na Yesu mfa tanga na Yesu ni muta waya fa umatia leo leo kule atusi fa mai fa umatia Yesu leo ti fa wale uto ya bia yote yosemetinga ye fa tu ile swafa Yesu ale la sangale ya tatu te ba ai ai manuia leo fa yo mbali ile tua ya tatu ile manuia male ola e fa la ba sangale ile sia sota tu te fa ndo ndo sia sota tu te fia ai ma o haleluya wa ile ya fa ma na ba ina ile tua tatu na bela matatu fo ya tu ile ndena fa ya ai tatu ile yale tua e fa wa Olha so mele sunga ya Yakobo o ina ne olha talo fa ma fa mo to ma sta me ni ana mele Tato ifo mataroti yetu atumamwe le tuolo matu tamayo Yesu Kristo lo lavaro pe le ama iolo matu sosi ole lilo mai au sila fana le afiafu mai sila fia me umma se o mai lava le afiafu Famoenga o laua fio le wa mafu ai o na matu poto na ya inga le tua inga ngalua uso matua fa fine e kalesia ma o i mato uma o ila loifo nei fale o fo i mae wa masani ni wale lilo mai la se mea ila usila fanga wale fama i moe o i mato ni na esa unia ai le hoti ili ni ya wala mai le tina ya Sarota e tina o falu wale foi wa i moa ila taifanga na matito i momoli ai no mato fata tai no Wau puya la wa fiona le. Yo macho fa tai me mara. Awa fina ngalo leo la fio ya ke biso. Uila ina macho fa tai yo. Ai macho ti abatu foi ya ngana fa tai yo la. Awa fina ngalo la ma leo la fio.
ia o mātou whaatai atua I rawa whio te mā. Awa o oe te pune le oti. Ia ia rawa whio le nei tu la whiaku. O mātou tari tonu lava. O launa lava na wheta lai so te tasi au auna ia te koe. E te wha atua o na aso e whina ngā. E au auna tu ai ta ngata I rawa whio. O mere tau e lo mātou ora auna atu le atu. Ke whio la tau sanga o e whina ngalo ai le li ie. Ola I ta ngata e au auna atu le atu. Wa uma lava ona e sau nia nei mea uma o I mātou. Mire mātou te rei whaanoa noa. Ai ria ai o mātou roto ma mātou anganga tamu. Au awa mātou mauti noa lo mātou I unga le. O umana wheta lai mai ai lea lio Yesu Christ. Aua lava le atua tu wale o mātou. Ia mātou whatua tua ele te mā. Whatua tua fo I a Yesu Christ. Awawa umana sa mire maota I le lana. E stawa tu I aita ngata wa whaatua tua. I lausu wafa le a li Yesu Christ. O tai tonu I o mātou roto le. O mātou moti noa le mea uma le atu. E le na mona I e mātou se wha noa noa. Ai nao le oli o mātou. Awawa lo fina ngalo lea I a te mātou. O e ua au na mawhai au lava whina ngaro. E reo mātou iai ai nei mua le hia whiaftu. A tōta tonu e whamawhana ina o mātou a nganga ma o mātou roto. Pai mai o whamianga au lava nganga soso. E whia soa soani mai o mātou a nganga. Ma whamawhana whana I mātou. Wai moni ala utu. E siri aso e otia. E ka mata nei no le aso le whanau. O le mea wea mātou whia I o mātou tumu ai le mea. Mātou te mori mauina ma le mauti noa ma le tono o mātou. O I ai ola e wha. Mo I mātou uma o whātua tua. Mātai tonu ma auna e o whio le ri Yesu Christ. Ma mātou mori mauina o whafa. Manu malo. Manu malo I api ai. Ia lea lea tu. Ia mātou au auna I mare mauti noa le ni. Ai aua lava ne o mātou au auna mi se mātou sawe. Ia ka tono mātou roto ia fuofo ma uma lau. Mo le ta ngata e au auna. O le mea lea ta mai whamao sia o mātou roto. Whamao sia roto a inga I le tu maure au nanga le ni. Awa lewa e wheta lai o whia lama tau sanga e au na I te mata I ate koe. E te wha atua ina lama I tau sanga. E au na tua te mata. Ma whai ai e whina malo o lau. E lepo pole I fua te ngata au na I sosa. E lepo pole I sana mea e ai le. O ana mai e e lepo pole fua te ngata au na. E ave se ina o mai I lona tina. E lepo pole lava tangata au auna I se isi lea lava e. E o lava foi aso e wheta lai. Whai e au aunanga tangata I ate o Yesu. Wa uma lava na e sau ia mea uma lava. Ia whamia tele mai a inga na lua. Ia mai e kale sia lea fiafu. Whamanuia e mātou uma lava o auna ma whale tua. Mātou uma o mātou moe o ina lea whiafu. O le whamoe moe, no le o mai o la wala o pa ia rei. I le ti nā. Ua mātou wa mai ai le lea whiafu I le ni. Le o mai ai o ma liu mai o. Ona hana hana au. Ia o mea uma mātou whai a lea. Sa upu wawina kori ia tu. Oso ina I pero mātou soi fua au au nei au. Vai alo lava fina malo le ni. Ia whaka lavo na malo rosi ai o mātou. Awa lava mātou te wha vai. Ia whatua ina mātou whatua tua ia te voice. Awa umona e sa mia ta mare le maota ia.
ia mato o mato fatu eu mato talo ia tu mato fala talata tu vai logo fio ia tu ma foni mato fale tonu ia tu ana ia aso ia tu mana lama toto o Yesu Kristo o ia te mato o le toto le tu ngora ai fama mai uma Mama tu te bala au tu ai o luma e. Ma tu ta tonu o fa fonga mai. Ma tu fa I wai le nei talo le. Ile talo na ira o mai a. Loma tu mai langi. Yo sofa. Yo mai ma. Fai lo fina hanno di langi te. E foi mai a te mato le mato. Toma dessa, e aí fala, e assim mato, e mato, foi no mato, fala, e mato, e eu alevo, e assim mato, eu fui esse tina mato, e faço soma, aí ela vê, aí a mato, e leva, aí o do mato, uma lemana, a tua malevinha, fala, le suma fenene ya kopo mo tato talo kama le ala tato vi mai vi inga le ole tua am ia se tasi wa ya Yesu ona feta wi no le o ko ya le tua o feta mo mua o le suma fenene ya me sa te kutusa e tamo no lua ia o suma ya mi tayo le toa la tato vi mai vi inga le Oh
lo la Sarota Faalua. Le tua le ngali pine le tata to ni ruma. Ok, na lo no ne fiafi. Espero tu si fere tuai, tu se tamielu ta costumbre lua. Tamielu ta costumbre lua. Foi por lua, mas lua já os pamanos do tato de aço. Ora o foi tawina. Ona pofoia tu lai ai e kaeli. Le risili, le na tu lai ona o tangata o nu. E o mai foi a sovale. Le ai sona tusa tanu ona watu atukun. O ina ia lavas. Ona pofoia. Ona pofoia e lave ina ai o tangata. O ina te umo e o tu sia e tus. To telefone o e mumoi le fuefu. O le ele la tau te ala mai. O isi le ola e whakawau. A o isi le whakamaina ma le usia e whakawau. Ma nuia le tui na fu. O le tusi fifilia mai le mafo. O mote salo nio mtango wha. Ona foi kusuma tolo e whanata mai foi kusuma rai. Whakona mai i la fiona o tanto ai. O te roto ina ion tulu ona i au soi. I le mata upo i au mwoi. Ina ia me ion tolu whanoa e peo isi e aiso ngā tolu whanoa. Awa whai tātou te tautonu. Ua maliu Iesu matu mai. E whapea fo'i ona au mai e atua whatasi Maria. I e o momoe ona o Iesu. Mātou te whai atu fo'i le ne mea i ante otou. I le awhionga le ali. O tātou e ola matutoe. E awhio mai le ali. Tātou te le mua i e o momoe. Awa e awhio mai le langi le ali lapa. Ma le alanga. Ma le leo le ange usigi. Ma le kūo le atua. E mua ona toe tutu mai o e uoti o ia keriso. Ona whawhua seri lea ona alina e o tātou e ola matutoe. Whātasi mai nātou i awe. Ina ia peta iaki ma lea lipi i le mai mulimo. Ona tātou whātasi pea lava lea ma lea lipi. O lele, ia o tōu whi whaamāwhana whanāi i nehu. Ia whamaria mai ia nāmpa i o atua. Ia la tātou whanaulono ia whionga o tātou ai. Ona Iesu. Amen. Lela tātou i mai ringa leo le tua. Kai sāru i mai e tātou mambau. Tātou i mai ringa leo le tua o Iesu o le alamono. Nā tu role i tātou mambau. Sana
Ora me ko ka pale ni si upu foi nei ora ka tala la vai na ngana fai mo fie wa le ngana fa terciano Polo mingoa o turiese sisi kia toi i te whanga. Wa o le o matonu o le mato whanau ia. Mo bua ama o na whakatai atu ko i te o na tātu korua na utu. Tele o wō, mai o māsani o mai, o le ekalesia si o mato tina, tātu te moni mawina, le nei a fiafu. Ia, mo mona whape atu i tātou ainga, nā uni mai ato atu mori mau, ai le ngata i lea, o ai lama se whai se mori mau, ta tara le manoa, ai sau whai no mori mau, au e wha umia, le ana i manu i tātou tainu. Le si mea, a whai na mori mau, ta mo whai e whamatala atu whanelei a upu, kia la ta pei loa lama ni whai na tā, ia ai. Fai ke lei pēr ko le mori mau ia malama e kalesia mai nā touma ma mori mau wina le tātou wakiapi le nei pla ia e le aise tala tere o le tina nei o se tina nuka fu ia mātou o kele mātou hele na ura mātou ia e ato me whaamu mātou le tua kine mōtai ia tina ko kele a tau sinapa e ko ma fiola o mai o ma ye isi o ma to nei o ye ko isi o pa muli mai o ta to ni pele sam ia o fo fa na la le tua ia o te fa ta ko ni to ma tanga malitina ia a ko sia sa ko isa lu si kai ia ne fa pe o ngalo ai la na tau singa ma le u ma sa fa mo ma to mo ye le va ai le tingo le sa ni ai la ya fi lo ai ni ta to tau sa mai sa so watu la mai le tua o la mai na mai e le visi lava tele total que le falla que fia total na o le tua lava ma na te ngole au pa e o vai si final ia no o sau o toia ia ta o ia le ko sau o dai no ai na luega ma le ro le tua a me les ia ma si mea Boleh bawa kita mai dia Cina. Aman dulu, mana dia kan boleh main rumah tuan dia ni. Dia buat satu tenang lawan tu kaya orang mai. Dia ada tu kiri dua. Cina dia cina. Tapi kita orang dua boleh supaya orang sampai dia. Kita kasih koko. Cina dua. Lesi sikala. Baru belum pada awal. Ya. Pak pengaku na yusu tu fafine fanau ye nei manatu fana ia masih fu ona wo na dai kalisia mai tambal na beta manuia pasou mai no
pia foi e kalesia. Anis tatu ai kama wo lamu le mai. O iho pila. O le lona fa le fa no ni. O te whiu na o foi e whai. Sau tai upu e o te tana. I'll be speaking on behalf of me and my two sisters. But I am grateful. In my two program, was Grandma was a tamata to lele to tour. Was a tamata to luto. Was a tamata tossy for my own. Grandma is someone that has the biggest faith. Someone that had a big heart and is someone that took well good care of us. Was it tina alofa? Was it tina for it? She was someone that loved and would love breaking the letter every day. Just to give a little insight of how good Grandma's heart was and what she's been through. She was bedridden for 5 years, and 2 years prior to that, she was in a wheelchair. 6 months prior to that, she was completely blind for about a year and needed surgery to gain her sight back. So as you could imagine, after everything, her faith in God got stronger and stronger over the years. I commend my sister Lara for putting her studies on hold just to be with Grandma 24/7. May God's blessings be upon her. Grandma went 8 days without eating before God took her back home with him. 8 days, long days. I was telling my family, man, if that was me, I would have told Jesus to take me the next day. Although she had favorites, not going to name any names, who were in the Asima. She always loved us endlessly. Out of so many memories with Grandma, I will always remember walking into a room, seeing either her smiling or resting. I walk over, kiss her on the forehead. The first thing she would say, if she was awake, was, "What is up?" And I'll reply with, "Yeah, well, lately." She'll always say, "Yeah, Mama, we have time." Even if she was sick, she'll still say, "Yeah, Mama, we have time." With the biggest smile. Talia Tinality. Me and my siblings will always ask her, "Grandma, why you?" Just to see whose name she'll say first. One of my favorites is asking Grandma who Dad is. One day I asked Grandma, "Why you?" pointing to Dad. And she'll say, "Oh, you Paki." And then I will say, "Oh, you Paki." And she'll say, "Oh, Dad." She'll look at Dad, look back at me. She'll say,
Gets me every time. Just shows how much Dad has aged in Grandma's eyes. Or when we ask who Dad is, she'll always say, Grandma is a heart in human form. She was that baby. Grandma's favorite fruit is chocolate and ice cream. Sometimes we were allowed to give her heaps of sweets from doctor's request, but we hide it from Mum and sneak it in. And then we'll tell her, Grandma, I'll cut with your Mum. And she'll just smile and start eating. Grandma, I'm glad you met Jerome and Malachi. I know it'll be different for son to walk into the room next time. And not being able to climb up onto the chair to give you a kiss to say hello. Or to say, see you later. Her heart was us grandkids, especially her great-grandkids. She always made sure we were okay, that we were fed. Such a hardworking woman was a tangata malui marusi. Grandma, I hope I can be half of the woman we were, the kindest heart. But one thing I do have of hers is not caring if people like me or not. The care vibes, that was her nature. One thing, out of the many things I'm grateful for from Grandma's passing, is bringing her family back together. It's definitely something Grandma would have always wanted. Although my two brothers ain't here, Tala and Pati, I know they're here with us in spirit. Grandma, watch over us. On behalf of my little family and my sisters, we would like to say thank you to everyone near and far for attending tonight. Thank you for the messages, the calls, those that made through to bring over for showing face. The list goes on. Just for our grandma, showering her with so much love. We thank you and we appreciate you guys. You know our grandma went happy despite all her bodily pain. Ia manuela malama grandma. As me and my siblings will always say to her before we leave. Bye bye grandma. I love you. Thank you. Second youngest, other siblings. God is good. All the time. All the time. God is good. Can I just quickly get everyone to stand, please? Please, last, shake it up.
Thank you guys. First off, I just want to thank our Heavenly Father for bringing us all here together tonight, and for His guidance and love upon us all. I'm not used to talking publicly like this, so please bear with me. Anyways, Grandma, so many memories, memories full of laughter and joy, but also getting told off by you and crying. If you know Grandma, if you know your grandmas for taking shit to heart. I'll start off with a few memories. When I was still in primary school, that's when it was established that I was your favorite grandchild. Nearly every day after school, I'd come home and there'd be food left for me after Grandma had had her lunch. I'd come home and she'd be like, "Why don't I know?" She would always cover it with a tissue. And when my siblings would come and try and eat it, she'd be like, "Oh, say something more, what's your camera, say no." There were also times when we found out that Grandma was one of those elders that would gossip about everyone around the house. There were times when she'd be talking about my sister and be like, and then Lyle would walk in behind her and she'd be like, "Oi, Carlo Fashion, what? Who now?" And Lyle would look up like he couldn't Grandma the mean faces. Since I knew Grandma was wrapped around my little finger, I'll be honest, I was quite naughty growing up. Sometimes I get cheeky to my older siblings, so not listen to my parents. Then when they chased me to give me a hiding, run behind Grandma, she'd always say, say 5 for some, come on. And eventually I'd get away with it. So yeah, I was that younger sibling. First days and Fridays were Grandma's usual fasting days. She fasted till midday and all the time. And all she'd do is sit on the bed and read her Bible till the time would come for her to do a prayer to the Kala Rasi. You can definitely say she was a strong believer in Christ. Grandma, you have and will always be my number one. Thank you for your love, your kindness, and for always looking out for me and my siblings as well as Mom and Dad. My heart aches knowing I won't see you again for a while, and knowing my kids won't be able to enjoy your company at home either. But I know your presence was much needed in a much better place, and I know Grandpa will have been waiting with open arms at heaven's gates. And word of my heart.
le sama lu so ni fi fasina au isama ya so la titi ele na le ti au le musuba o se no fola ba le ai no wa na ai atu wala na watu yo so ati yo ama le o ta pa sa ba ina matu ni fo o se le sa ba ba fo ai yo tama ya o tsi ni o mai so ba se ofo o so kilia o se me ai fo yo ti anima ya pia o me mai le na lo se a ko tu ai mo tu sa mo ina lo fa na me ina mai so se sa sa na lo na ma so o mai ni le ma so se me ma so se mo ai pa mo ko ba le o na mo o se o tina ia matu no ko ma la matu te o mai na si mo tina no matu sa mo mai me aso to so ma sa si se se na ni wa ko so ma lo sa ni o so ati matu mo mai le ma pa na ha o no ko so to mo matu so mo so ko fa na ni na ma na matu o fa lo tu so when you pick me up, I can run for one month or more, I pick me a short solo. For some fire to run to the way you up here, I can find my mom come out of we see if I don't know. Oh, my little high shot, I must have short solo when it was. It's only a name. Atifatai for that to on perform time to share performance. Well, my love, I understand. I'm following you to that a lot of my issue until I see the fear that you Paolo will so to be here. Only hanging on it, I'm going to fire. So Sunday, until last year, no finding Sahara was in my not going on. And I needed to go on. So I will for me. So I'll find a way much of all my better manners. I now when I find my humans, my mom and father are used to Ia, i kolo ki ngā, ki wala aula roa
tilo. No tina, o pisa. Não sou anti-mele. Ele jealous mama tanga mama. O mano esse mai lava masamo. No kila ki lava. Any fact in any good memories I had with her. Because I'll need love and you see the office for Riva. But within 5 years or 6 years I had with her, I always remember Mako Musa de Auto. Or Nalo Kama. Alo Kinga sa Kolbat. Kwa Ola. Alo Kinga. No life for ele. Tulo lava le swafu pa ile kalesia. Kaiki. Ai nga mo fo malo kama. Yang ni lokul mamu mama ko malo sila bakang akal mamu. Okay lo. Ele fi ai lo grandma. Every time we went and visited my grandma, my grandparents and family in Sapolpai, we never left empty. Tammy. Ikaw labang mafaisin niya ay mumako. That's where I learned. Ose kinga alofa. Alofa yamako. Imuya malefefie so kinga. Ay okay loa. Ose kinga yamako ay alofa laba yamako. Nefam visa. When we arrived in 2019, it's my first time away from Samoa. And kewa family so feeling na the way lohat. Kakikero wingongi. That's around 2020 before COVID hit say. Mako my lo. Umang kuwa lolo auntie. Yeah. Nakamay Lisa. Then I was thinking, this is a good chance for me, my family. I got 3 kids at the time. Kulangan ng may mako Samoa. O kaya ko sa kulwa. Kakubo. O mga orang kaya lagi filoa ilo grandma, ilo malo auntie. I decided lo kinga pisa. She left. She passed away. 2016, 2014. That's when we started out. It's like we ended our family there with my mom's side. My older siblings, they were so close to them, but not me and my little brother. Kodi mama ko. I was so grateful to bring my kids and my husband to meet my mama before she left. They're so lucky they had a chance to speak and to spoke with her. I had good memories. No. My auntie was like, "Kamale ang pisa." Aka, my boy. Paftay lang ang mama mo, paano nino ang mga tutina. Awate ang maniyay, mga kukinga, niyay mako. Matuti paftay, tili mo ang nalawin ng nilay. I know you can hear us. We are here. You know it. Can hear ka, wag po siya auntie here. My cousins here. Uncles here, they for in my yard here. How old am I? 30 years. Never the rest of my mom's siblings. We're still here. We're so glad able to fit in my little farmhouse. Although I know what I'm finding out why my sister in Otara. Pero nung makapagfalo ako, nung maaari na po sa Thank you, Auntie, for all the good things. Thank you, cousins, for all the good things. Magkukaw sina na mo, Mama. I know lawan, fia-fia na iya.
So grateful to have her. Whaftai lava molo o noa I mani e tele a her.
sifio na kai kupi. Sifio na kai. Kalau ada ke kusi, lalu roya lum. Ya, umar na ofa. Oleh Malaysia ke kusi. Mana ya ka? Namai tinggal di mana? Why? Whaio se lenga whārawe e sao mai sao māu pe ma ke mai hoi e mai lona ku. Aia mai hoi mai ngā rofa ki ngā rokoru. E mori mai e ke ia, ma mori mai o ngā rofa ana. Ioi. Ia, whapupu ai asa whamakara. I le ngā ki ngā inga o ma. Ngā maua le ua mese ni le kuununga ma kuku. Kakalo mo mau o ki ngā inga. Ioi. I le asa tofi lea. O le asa whare, o usu no ngā lue. O ngā lava, o la me mo mua o ka mora ke whoi. Kilo rosu. O kilo kua, ura whare komulo ki ngā, o sia whana, o mai. Kilo loma kua. Pare mai no sia wharo si o whima kua. Ua whia. I o whia. Ioi. Sua e whanau, mai te, mawano wa ele wang, mawano wa ele iwa. Alo ki ni kāre. Wami no ya. E whawhea o wadwa pēru. Ya. Ka mo e loi pakare, sauna mo e wha. Oso kārai, ma ko mea sia whanau, moni mai. Ka muu mai, kiri koe moi se whanau, moi le whanau. Ngā mau mai whakasi moro ki ngai kua mai whanau. Ioi. Alu ese ranga o ke senge e aso ko mai, mako wha ma vai o markara whonga, e ko uri i aso ko ki mai. Ka ngaka e ka uriwi monga ma los. Kusa umar kai ngora ma lawe whaima, umar kai mi sau e kua wha. Ioi. Koa le vai aso. Kwa yo whai ako ngā ese ranga o ke senge e aso ko mai, sau kua le aso uri. Ai umara mora isi skoma papu pus pamka ile skoma ile o kala wali o kila ile susan ya mau fai ko wala e vai ki kai ko lua pole vai sima ko kina ni ki so ele ki na ko yo na uala ma le fulo ya fa ma ki ile pole las pale ya na la skoma malama yo kaya sekolah, yo whai aku whaami. O koe ki uke le kora sekolah. E malama ya sa, o wani o ki na. O ki maa, lua o koe ki na. Te kaya, mak te alai furu kaya o le sekolah. O whai aku ki ngā o loe e emi meo ko fuima kiki. Ma ngā o ke au ki makamaka. Iyo. O maa, ma ko whikau i fo, ma nisi fo ra e. Le va ma ke le fo whikau. Kai ka inga le ali. Iyo. O ngā foi, ai o le va whakai sio ki ngā whia. Ale lo ke wisi. O ngā whakau ki ngā laia. Ma pina. E kuska o neses ia. O mako ki ngā. Iyo. O fo ma ia mako ki ngā. E le whakamana me ki ngā. Iyo. Mongi mai whanau. Le vanga mako kau nuku. Ai koru rau mā lawa. E le ku mo. Sora lo. Mo imi no. Iyo. Ai la whakuku si whang kalama. I le pōra kiki. Sa ele TV. A kau opo ki e ama ata. Sa ta hoki la ke. Ma le he pesi. Sa waka e raba e mo pesi. Ma le unga la pesi. Ma sa o le teni la pesi. O moto le pesi la. Iyo. A konfo. E ta ua e me ia kia. Ma ko lapa. Ma i ka o uma fo. Ya o fa fo ma. O le pesi e mo sa. O le musisi. Na fo fau o le asi fa sa mo. O le pesi.
whātea o si o lana fō, o si tau uma fō, o ole tau fō. Lea la sao ni le matutina. Iwe, ele ui ai sau stesi. My life in your hands. Wow. E pei o le mai I pese ni se te au ne tia. O le ono le matutina. O la watu ao le iwe. Ona, toi wha rosi mai leo le matutina I atia. I le pese le whasau wha amarosi. Wha amarosi. Ia ou wha amarosi. A wha nunete ia tātou wha amarosi. Iwe. And as a sort of way down the business here, tell the world. But not from the team. You already tell what you do about money. So I know what you tell what you do about money. For you to do about money, tell what you do about money. And so you're fishing on the team. Only one way to Jesus. One way to Jesus. It's just our kasi le ara e le tātou ali. Wā mega e tātou whai e tātou e tātou i e whātua tua, whai ara o ki. Oi, kese muni, makarona, lawa, o kese, loving God. Loving God. O tātou le is, i a le whai e tu. I a le whai e tu. O mai whai e whaki. O le oti. E mohi I tātou whanau tua I le mafutara. E le nofa le atua. A le tua hatu. Ie. A tēn koi wā o ngā I ngā mafutara ngā o sau I o ngā koetai. O ngā koetai nipis. Mo ngā whakase. O roa se fi altai. Moa. A tēn koi ngā tātou. O se mori maude ai whakatai tere lau suma apostolo, ai tua, ai se koi maru o seno a whenai mo matoa. So I kua noi. Sorry, my dad's really not too careful. I wrote down, I just wanted to, my name is Sandy, I'm one of 7. I wanted to speak on behalf of my siblings. Sorry, Grandma, you see in Australia, and Ray and their families couldn't be here today. But I had to write it down because if I don't write it down, I'm just going to stand up here and cry. So, bear with me. Every time we come to see you, Grandma, you always greet us with your beautiful smile. And every time we leave, it's always a sad goodbye. But this trip was different. Because this trip, you weren't here to greet us with your beautiful smile. Instead, we're here to see our fellow goodbyes. Our hearts are broken, but we find comfort in knowing that you are with God and you have united with the love of your life. And we find comfort in knowing that you are no longer in pain. We love you so much, Grandma, and we miss you. Dad, your belly is going to miss you the most, but don't worry, we'll look after him. Even we love Grandma, we love you.
Haleluya. Atau patu sungai. Apa yang lain masih sungai. Tak ya sungai pistol masih fatua atau ya nasi boleh. Ekalesia masih sama pot-pot ni mai boleh. Ya. Okey mau fobia pasal pun aku mau foi mau ai mesmo tapi pasti saya makan dia que apa dia sabe pasal pun cara eu isso vale a coisa importante eu mau sinabi maya ko tu no me lo fagan sa topat o foi o leitura de lumtua ya kan como ai posso papel ni kamu maya fifi me foi ngai na mo marus ai foi me ko isso tau tala i mana tangata tu mana le se ele so wa ke no kai o ke asasi na ni ki ma o le sma ki na e ko wa e no ko ma ko si pa wa no ko ma ki pa mo ke ki na ni ya foi lá diga tu ni le asfrele e so me ba ni mo le mo le o su ma sko wa ki dia ma ka ka pa si ai sa ka mo fa ila ba e o me ya mo bude mo sma na me ao que eu fiz camoro tala vai que lo que eu musu lo mo que lo mai ko alo lo mo lo tala la alo que vai aqui olha que eu sina la buone satoshi so ma tu mai sator pai mai la mo ti lo to satoshi fu ma tu tau tu ina le ai me se fo e karisi Cuma ada yang aku bisa coba yang malah main di musik lo nasi ini malu sih aku cinu matu fo ya kayak gua udah itu fiar suruh coba kafe fiar ini dia lupa dari sini dia lupa saya sama gua yang boleh pun masuk cuma awal yang orang fakta pun dia lupa cuma mama sama ciro ciri makan fana pun lupa sudah war ya mama fana lupa ngai kini dia awal kini dia sih maku kaku di fior kini dia mau malu suka maku asih aku kakek buat kini luki, buat kini, boleh nak buat kau kalau kau ini, ni orang nak kisah buat, lu kalau kini dia sendiri minum pacok kalau kau fai kelumuk, kamu dia mereka musuh kau. Ayo kini laku, ni orang nak kini musuh orang faham kau begini, sini dari kau amis kalau Saudi lockdown ni kini ya ada yang kamu faham asas musim kita pilih yang mau masih kalau ya sahaja musuh kalau ni faham mungkin mereka musuh kubu faham mungkin ya kilo orang ni yang aku faham mungkin yang aku ni ni bagi apa pun faham mungkin yang kami mak yo lagi faham dia nak udah pun ofisi ya mau ni kamu Faalua bang mungkin malam kilo masa angin satu mau langi lo fang mau langi miskin kaku filo wa yang gue mau dia lakukan dia Alles gut? Alles klar. Alles gut. Momona taruh satu semua cerita sonina. Bete no papa fenaina, sungai polisi, não é apostolo, fatua. Ya, mese gol malu tu mai. Tahun ni berakhir, tahun sonina tidak. Ya. Tahun no fuam de fasimon mai. Eka, ya, leo tu sisi la mai, bele lontua. Umat pakai bele, buat siapa? Bele. Oleh, apa itu selalu langsung melewati. Ini asal-usul fitur masing-masing. Nama pai koi matuai nalek. Oleh tau sanga foi le na amata ai no tausi matu o turua
Mai na pai poi ko afsi na ta mai te afsi o toma. Mai o fero te no fo. Ia o foi atu. Sai o nela ma no foi ai no. So to lua. Ia fa mai no so toma. Ele na lo eta u ko so toma no le ta. Amen. Mai ia parong me la oi. Ia tau si ma ku o bibi. O a o mo lo tina le tau si. Tau si ma le fa ma. Ia e lo. O matua, e ala mo ma dio ta. E ma ko e lo to ele na yo o me la so eu ina wala ale ko ne matua. Ai ma ko lo to ku la so sama ta. Ia mai do le. To sana le ya te se ma wa, le a fe sera wa su. Na mata ai la mata ma futa ma no to le. Ma ta ma ma to ai na ba ale ko le wa se no fe. La au fa mana wa ina ile tua. Ia ngā luenga a tamaa se polua. Mai ale tau sanga nā le waru. Mai le ngā luenga sa mo. O le tau tua, ma uauna, e le ngata i mātua se tōrua. A le ai ma sama i wā, sa tō pai. Ia, o ngā whanau, e tō wanu. Tō wanu ngā whanau, tō ono sa moa, a e tō rua, na mo i sila. O le tō ono leo. Na ona fa na ua malu a tau si o le loma tua lea matoi a wafu e usuro ko lua le ao usua o tu si to a mato fe loa ia u pu ma na wa ko lua ma na wa pa pe na e so fa ye ta e ma ai e ma tu so to lua e ma fa na le to si si la ia e ni se to lua o le lava mai o le se tu wan. Na fai mai na te leo le tausinga, lua afe ia mati. Sa uni mato mai le, i lau whamanu e ina i le se. E sa whenga tāre, ona motu mato maftana. Ona peo, ma umro tolu. So se nea, outo si le fiera o lama sa, no whenga tāre. Olo al koko, ai yes tamats mo ina loma sa. Fastai dai. Eu sou forma na ta to si. Na sa pa ta tau to, mo ia ta o. Ai fa pequena o ma. Pa que talo. Já faço no manga de tu. Tá. Mas a uni não tu sabe malanga. O fe tu trai o mato. Mas tá no mato. Até ele. Wa doi ho tina. O mara ai foi de tu isso, ma. Ele é uma lima. Ona mato mai dia, ola upun fai de tama. Ita ma tina o la mato wo ni sila. A fai manuia. E va ko ro se o tafa. Le ana fatanu. Mato mai a mati lua. Ano be mato sanga be. O mai mati o. Ona fai la malia. Ya lo familia i sne. Mato mafuta. Ola au e tua i lua se na fitu tama. Ai fai ya to si. O te tino nervia. Ua o viu e inu whamania. Ole upumonia. Ole tahayao. E tau mawharanti, banai, bibaki. Whamania le tu e tu. Ole auri, e whapera. Whakitai tele na mawhamania. Whamania le tu e tu. Ele se leo te tapita. A ole leo te whakitai le. Wa mai se ma rosi ta ma ro. E tau si e ma tu o rondu. Ora tala mo era fana. Ina o fato autoria se for mo tupu tau sama. O ta outro tina. Ora tala mo era fana. Ora fana ke. Aua tote ino le tau si to tina. O ala wa me fa. Pata ele to tina. Tu ro malu. Mas se malu sunga pa tenai. Te to te lote me ana tu ro le man. Aua le o to ino to tina.
Fai tō mga wema. Te whamanuia le tue atu. Te rau whapatini. Len mon bago i nisi o tō ngane o matu. Roto o wā. O le whainga tāri tani tua o wā au le tua. O la whanau tō teine le tō malakina. Tā nofu a rawa. Marina wena. O te whapitai le tua. I le malosi po ai me. E pangarea. O le ngana wena sapa. Wari lopo ai a whai. O le aiso tua. Ai sa au tausi ki matu o tō. Le wai. Wau le loa ngana wena na ausu ke tai. Au te whai aku o ai si tasi tōna ngana manu le. Whai o le tausi o matu o rawa bātu rou. O lautani. O te whai aku e te oi. O manu lia nā mai le tu. Awane e tausi wate tempo. O le mea nana o whai e tina, matamaro o rua, te o ni tautala e ki mai. Ai te manuia, tausi maoni matua bile. O aku, marau tina le tausi. Lea sa wha. Wani. Ei, tausi. Ai, na matua maningi o lumata, o papea. Mai mau reo langa, pe ana mafuta pea. Wā manu, whai pēr tausi, whai pēr tausi, whai pēr tausi. Ia aso e rea. Whai mai le whiong pa ia le tua, o le tua, whai mai tātou, o le tua hoi le tua e sea e tātou. O te tātou, maro whia ro. O whaoraina tamā, whaoraina tina. O whia, o te roa. Oi me maro le langi. O se mui mangia, pupu ne fiafi. Le apo se sasi, maro e karesia, paptai. Sunga le apostolo, marfatua, maro whawhenaina, o fatua. O te katou. Tau tau i tina nei. Mari aina nei, i la o tau tau, whawhitai te. Ono Yesu. mau ya di famina ta to mau falon ya relasi tahu mau mai ya nei ma to ai ni se fanau fanua yo fa au mai ya no to nia ba lele ma to ina yo le falei no mai le pitai ya le mo mai ora to o fa ana ya no o pena fala ya le se fa solo mo ya fa i le ta to mau Suoja tulee toffielle tuo, aloitteelle tuo, ja fioille tutumatinari, per fare un po' di toffino, fare tuo matossi, messia un malu e amo toffielle calessia, io tu lava fare per bene, ma piuttosto fatalofa, io fiume la pistola e come ma tu e sera, e lo fare, ma per la ya poi il uomo è un masani. Fai o tato mai mawina whaatasi le kai aso. E o whiwhi pere tato uma e awa rofa le toa mai e moa pere whakawhantananga mai le langi. Awa, o i lama se ase whanau no a le tai tonu, e ta awhi o le ase whai o whia. Awa o ai upan manu a roa, tofi le toa leo para o ina aile tina. Me nona matai. Ro e moi pati, o non torno faranga mille mani pati, o torno chassi, so torno for grandchildren and non torno great grandchildren and non matoya maua, o matoa Marco, right, Titus, my neas de maui. Ala tom fai atu so when motu ku ala le ba sama shutsina. For sure grandma.
so tira po ia. Sisina lofa. Yang maru, yang malay. Yang makong, kung makong pamagsamo. Fai mea makong lumpuan man ko ina. Amas ko ay. Ja, så är jag allvarlig sökare på Faalua. Då så mig kan jag i samband att kumulita. Det är rumtualen och jag måste gå vidare. Och bakora och komma på faktan gå vidare jag måste göra. Och jag ska bara komma till göra. Och man måste bara på det så kommer till att gå vidare och väl. Ja. Loko kua ole rofo ia loko kua o so le roa le ile mo loko kua ile faro ia pini faro ia so le awa so mo vai na kama a pini mau mo tala ma ia ko pai ko se la mo ni no mo ke le ko temi na pini ma ko ai ma ko kama. Se fai una cosa, non so come fa pena per me. Ya, stavo fare la buona luce, no? Però, adesso già non come te le va bene ora. Ya, poi vai a sembrare a calore, hai cacala, cacaliera. Se vai che non può mai, cioccolato, ma si fa là. Te fai cara del nero, volevo ma confio. Lui non tinga siamo e malolo. Ya kafi malama. Mamuya malama grano. Que lá no jogo não me já para morrer. Tem uma cena no aparelho na FM que não olha por isso, né? Bueno, aí eu moro com o meu irmão na história, moro aí mas mulher que ela não mora que ela não fala lá vive, there's not much I can say about my grandma. She loved us so much. She took care of us when we were young. She was an amazing lady. She loved everyone. And even the people that weren't family to us, she was always good to everyone. Yeah, the love she shared was unreal. And yeah, we love you, Grandma. Happy you had a good time with Grandpa up there. And we'll see you soon, yeah? We'll see you real soon. Not now, but maybe later, yeah? We love you. We'll send all our love to you.
Esse mesmo seu irmão Fatan, e a mata mais a no pato a la itia, mato mi pati para o uma, e a mana eu sou foi a totin to, a la itina se dia vai aqui, o ina, vamos lá, ya, mas to grandmother say, fai mo mai mo. Grandmother said, "You're not right." Fascinating, Marco. What I mean about saying that, fascinating, Marco. Your uncle's here. Pour la routine. Il y a pour toi une daqui, fascinant. Quand on a les fascinating, Marco. Apa dia ni demo. Apa dia ni suruh manusia. Yang aku sayangnya mahu sifat. Orang palasi manusia. Fayu mahu buaya ni dia mahu. Yang aku yang ni si yang kan. Buat faru tuti. Ini fasih. Ya, jadi ya sisi kuipa yang mahu. Yang aku suruh manusia. Yang aku that's why I refer to Burmese housing. Vamos cá. Novo assustado. O sol Faalua Marco. Vamos. Na frente do pai. O efeito tinha a luz de Marco e faz o olho mais. Mas foi para trás, ele fala. Eu sinto, mas a minha mãe, a luz de fazer forma a comida, o tinafre, garoto, a faz na minha a fazer aqui possível pegar uma longa de uma cultura assim, na cultura, caminhou a fifi sofreu se de coisa Maybe you found ia di fuori con una uomo in lato fondo calmo ma la ulang kamar fa amo sabu ele me fa ai ro le veio ma sangi di wina luma che ro le veio ana con la foto ai la camo ai si mi fa un sangi di di fondo ya jadi ibu punya saya sudah malu itu Cina itu ini maktab ya polisi minggu dia memang gua belum aku gua boleh ngapain gua itu boleh kamar sekolah asli ibu awal lagi lo air yang mau masuk, oleh hasil keawal di final de esse meu dia foi fato. Que ela colocou falha com pouco na cara boa, né? Fez muito no momento seu carro. Tem aí, né? A cara boa lá, né? Ele bom me matar boa, né? Acho que ia na uma calama, kali itu apa dulu? Saya sepuluh. Kalau aku di saya sepuluh size. Bukan kalau saya sepuluh minum itu. Ya sepuluh minum. Ya ini masih di ya saya keluarga aku tamai parti saya. Aku semua sepuluh minum. Aku mai. Ya di farm, bahwa dia suka dia aku mana saja ayah suruh ibu orang lepo ya kan jadi mesti surat nak boy yang ada boy pun macam ayah anak dia ulu fantasi kita tu tu ya yo lepas kan dia kau ingin nama untuk kau di mana
going to miss you always. And you always have a special place in my heart. Whataila la mea noa, manuia tatou ina. Support.
Atu se mafu sai te a maufu so hane. Ai me se tatu a i ya mani se la ka ya. Ni mo ni naso. Ya ya so ya se tatu. Ua lava. Ona o Yesu. Amen. Ya, oleh apa bu? Sarota Faalua. O ia mamamano ora aure o iai, ia vere malaka mo i mau e rea fiafi. Rei tu fasili, o ai, reo atu atu i luma o tau rei a fiafi. Loi loa mai e ribuni. O lo tina whaatafa, o lo grandfather, Filiponi Taifaga. Le uso o tia to eiu Taifaga. Yo aura reo whai masoi o aika tamā. O le sofia mai rare whanau o toini. Ai wai no lava le no foi lá no Wellington. Ale ai na sa mo mau le le fia. O mai mau a ton ben sini no sa wai le fia. A tu que si lá. E fai se mo mau ai fa pe. Tata si fai se tala na mo ngale le tina. Wa o lesta na tanaka le foi mai e tala. O le vai e to te tau i mo le ai. Ia, ma e une rofo le tua, Martina, o le na maliu o toi, mafuta e foi ma to tela rai, sa la talava mafuta le samu. Ngata mato mafuta Martina ia Faalua, ia so mato la iti. Fa peo mato no foi sa moi ma se ni lava no mai tina. Marta mai mato fale wa lima. Au no foi nisi o le fa na o tina. No foi nisi o fa na o fa na. Ia mo le matana le whanau. Si tina rofa, tina ngarue marosi, tau vivi. Peo mo le mau whanau mo le ainga le lia fiafi. Ia, tina, o romo mo le mai rofa anga o mātua, mai whanau uma pe mori mse ati. A whetai o rofa. I mātou, i taimi fōi au tātou mafuta i Samoa. Le tapi mala la whainga malanga tina, le ainga, mau fama faranga le atua au ata to fano no le o to foi atu tinai o matai o malia le tinai o to tausinga manu ya tere la sunga taita e me se wo mai masai o papel tato waina o po le atua amen. Ia patasi pe Yesu Yeah.
Runga le malu le tua. E ane pa ia la tana venga, tofu le me fiatu. Au te tū moro baba moro ka tete. O lo whai tete o le pa ia o le atua o sasawa. O te whātino fo i le pa ia pa i la rua. Ai le ngata i lea pa ia o le kāresia i o le tupu mona e. Te tulau. O tulai. I le pai fo sina mori mau. O lo ingoa. O na mulau ulu mulai ulu. Whai whatu. O lo tina. O lo na tuangani. Anu nofo mo le mo tua lea. O le sotanga le mātou. Tā seni mātou ma mili. O au le stata sala kalata tinale. Sa asu fo la upu vaina. I tinale. O langa mai nei pina tāua. Lo masotai le mabili. Sa o asia i la toa lo nofo i teuta. Ta fai pele ngā tua. O le mana tua le lofo al tina. Ta siva walu tas, ta siva fitu balu, fitu iwa walu se futu. Ta tou i o mai sabat. La au tu patamea e tau lo whangamana. Tu e la mai whangamana o tau patamea. O tala malo whamao. O e whai paka. O le misiroki. O te awhi e i Sarota. A tu kua le aonga. O te tawa whai o matamai patamea. O te maisi mle aonga maunga kuri. A kuri kuri ake e tō ua mau. O i rau te awhi e. Maua sin whasiri ngā maa osi. Wāra turi uti o le lava. Ia. O le lea rofo le reitina. A te o tū toi le. Te o nini sila. Awa. O le uru o le imu wai ai mai te tu lau man man o le atua. Ia man misi roki man paka. Sa maua ro man osi. E wha au nai ngā runga esas. E wha au nai savani a wale au ngā esas. Wha alua. Ia a tonu o le au fu te tau si atu e misi o tai. Ai mātu te tonu. O le o mori mau. Tu sa malo waso wala au le tu. Au tere mori mau le aso se o ango. Langa i lelo ronga i kia. Ia la tau tala wai tuli toi. O wa kele o teimi o kia siasi e kuai. E wha hau e o e kala hapa ngai a kia. Ioi. A whawhikai ko inga. E wha hau e o e ngai a kia. Ia whawhikai. Wha rua. Tau nā hau. O umata pena le a kuan mālo. Mo e tau sinyo mo rona mālo whakapai. Ma whapea sa matalanga, pa iai, mataia, ma iaba ma mataia, a gaisi pa i o lo tu aina, te tafi mala whenga malanga tina, i le afi o anu. Tafi mala whenga malanga tina, toro le kare sia nei mani maru i sa ngā kue, ma ofo nai te tau tua. E whanu ia le tua pa i o lo whenga renga. O toi sa ninga ma toi teime toi whalao lao le tuara no na while mu. Ma ia yaki o tō pia, e anga le leo le tua, mana wha mai singa, mana wha maa whananga. Wha tai moro wa mnoa. Ya, se walo fatari falawa. Wa ue e la vea I muli mawhana I muli mawusewali. Ya ai, ya mo tani whapene, whanga tala mo tue mawa. Ai, le whapea fo ina o sau na tutu wa ko tangata nei sau. E mafu anga o lo o mai fo I la sotina o tere la muli mawa. Muli mau le noa o le tina. E lo se muli mau na le tula I atulo tangata. E whai, ai, au tere nani loa. Tai mula noa, ia, wha
whaatanu whātu le mamalo o whailaunga, whaiaunu whātu whaitatu e kānesia, mamalo lua te whaasui vali o tatu o runga nei, whatanei, ia o lo tangata. O Perisel, o Ingoa, o te sama i Rafanga, o sare ngā wali, ia neo lo o te iai lenga, tangata nei, sama i ai o sare ngā. Ai alo tuku lo nei tu le mafu ai ona o i tutono le malu nei. O ako. O le toi ina ne, o le aina le tupunga mai le tinania. E to tonu au so teine tasi la to tuangane. Tuangane la o teine ia totu. Lea sa wale tamale o sinami si tuangane o sinami. Ia manisi po yo solo ala mai. O tiro tiro, o tua whaafine la to e ina lia. Teine no ia masele, lea sa wale si o tina. Tu sala, first cousin si o tina, male no matua lea. Ia tiro tiro, lea whana mai ai ia. Lea ina mali lo matua na moye, so o tala amana lima fuaya na ona otula, ole autula o tula, utula whapea o wha la tu o otu ono sa umani mau i tinari ai, o te mala malama ia whanua, malama whanau, lewa koina mawhita o kilani na nisa tuangani, ai e talu ai, oa, ina mali usi o tinari, ina se puru lua o tau sama, wa leo e maliuna la tina. E toi tija pea ia la tina mele e mantinani e wha te lo wha lupe silu lua e la whanau. O lo tina, se fulu tasi tamaiti ai maliu so tina. She was only 38, not even 40, maliu ai mato tina. O le autua la tulai, ona sama anu mata i le tau singa le tina wha anua i lo tina. Sama ai e mata i le ona tanu waina maliu ia e tilo tina whaanua. I think when I posted Australia, only see for little tele i awai. Na o maua no ane tana o maliu whaanua. I te tano no motu. O tele i ai mea so o tilo. O tanu ne, si mea lo tu la ina wai. Pay respect to your auntie. This is my auntie. You know, it takes like that. You know, it's to understand. O te tsi di se kasi lewa a mai. E to se fulu mona to whana. Me ai mastala pe risi na whapea atu. I o kutua ngani mo uso. O e tatou anti lewa na mili ai. Ala ngunda la wata matalo na lota lopa lona a ina mono na fia pai a ina. Tu lai salani. I le o tupe, i le o animia. O le angana i e tatou mole a ngamo le lotu a ina, lotu a lopa. Lela o usa wai. Mo mato mai ina mato tamu wai whai mahea. Mato mai se mato moni mauni nara so i mune se mato anti. O le autula autulai. Ina maunga tato lea. Ina ngama no lea. Lutu a ina. O te nawatai. O kasi te o tele na yo. Lapis. I'm so happy o meeting the final media. O lewa na anua media ai e lau so mara na maa tele. Sila ngai ngai tamu sila natu. Atau tak lihat tu, mai nama lua. O open lua ayah ngai o cousins, nephews, nieces. Mana tele la ina ia. Oleh atu nak tu lai tak tele la mole apa lua ni tengah cepat cawa. Paula bala utama. Talua. Iwi lava ni lava setama. O te lua. I knew her from Samoa. Masanya tu asuma tu ni matu pada apa ai no matu no oinana no ongo malo soya pa la reta no manu mana tina ato le tu ke no ia no matu tina ia paselo tana malo pa tina pa tele la yo manete pa ni Day Tua. Thank Malava. Yeah, praise the Lord. Yeah, the first one Salaka Netula. Yeah, Momuan Patalo Fatu. Sunga Apostolo Mafatua. Then I fall Payaman Man Sunga Fapiangaina. Molato Fatua.
Ia e ngata foi lea i o saumu ne. Ia. Ai vai se foi fatalofa. Pa ia man malo la ulia nei po. O mai masan ia mai se ai de kalesia pera le tua nei a pia. Ia. Te no ale mo tolo uma. Ah. Ya wa faiu siriaco. Ya wa ole cine ole la fino le uso inale ona fartualo omalim. Ya usau mai samala ele não vai ele essa filma de olho. Ya dia le tua. Se faz essa mon mal. Olha para o tu lá ele mon mal. Ona ordinaria. So se sai dia te sauan. O te ava asitinaria. Eu olhava na rotula. A pensa iname. La se tona. O te la tuai. Mato kawai makiso whanau i o market. Vai mai loa e tiao, vai mai matano, vai mai loa e la tau. Ua, ngase le sina, o le mokoses. Iana mato o al fale, mato mai loa o fata mwene a se sina. Ia, mato o al fale, mato no tu fale. Ia, ua, o sola sina. Ia, matua le fale ia. Te tonu foi o sa wala le ni. Matua tu sa otel na i le moena. Ia. Sa lo se ta se tu ngani fai uma. E ese tu i sai. Se sina. Ni pensai mata tanua ya ile sene tan fai ile to la mona fa lua u ate tonwa uia ona ole ala tu na se sai no ti sa wa ni ti alwa asi le tina ya o mata no fa tu no ya tile ona wa ta mai ua anu malanga tina. Tu vas te payer à tête tout si ça vient au tina. Ne fais pas un le tina. Et oui là va ina wa. Wa. Ya ta zone na ma oya. Ya au isu. Ni lo fa pena ta sino atwai. O ta tu tamata. Ni fa pena ona. Anga lele tua parua ila malanga ya familia tele tua ila afia nepo no soko Yesu. Amen. O ino mai ai le ato whaalua le inua i. Moni le inua se a mai asi ata maa nei ale ale o lofu mai ata wai mama wai peia le ini lau musi longa le whaalua. Io ia e so ia e ata wa uma o kasi le le ahina. Wa tele mo le mau o tō whaafonga e wina le tina ia whaalua. O lo tamau sa tō pai. Alo tina le next door pe o tau o sa le au.
Nós estamos ali ao papai, o tapu safa, está se ao tu, sapo, oh, lo tomala, ya, lo na ai sama ya vaya, si mele o man tu fa, kai na mula se manu te fai a mile au lava ni to ya tu to ai na pa na to leo mai fai sto mon ma ni ya mele fa fitai ya leo to fa lo ele mon ma wa to lo mile ya tu le sa nga fa ma ta sino ro ma tu na mon o ia le sa nga fa ma ta sino ai o mana fa si li po te fo Pone ahí en o fai ia male fu da to shinga ore fai lo mango e lu le tu leo te mete un dia fa rosi tamata e se le ora non ma fa le fui le na a tole le ga yaso maso wa ese ia ai vola lai manava ona e ona ma fa ai ala tu le fale ta lo ya fa lo ole babbe yo la tata au fu na lu se me ti vai mo ya sa vai mo ya sa vai nele na mai ta una o si tanga sa o si le ai na sa ora ma tu ai sa to il pai de si ai na mo mea o si ai na ma ti e ora ai sami ora le ba o i foi sa fa o mai fa na mea ale to ina le o tia o ti ama o fa lua o le sami la e pe na ma o ni so fa na e o si tamai ti le au mai o fa ta mo le ta io la ta ia mo ni pi o le au io le si ai na mo mea na lo ma to ai sa to e pai ia la le si o si o le fiso a o le su le to so to la le ti si va na o ni ta ma mea ia e wa ka mo ia tala le fa tutto le sa wa fa lo fi no ai to si lo lima che tu sia to ora o man fa lo to telefare ma kasi le mele le pe ha mo no telefare ma fa le na ka tu te mo io fo wa tele on lo tele on ta poi tele na me fa io ia al finale to finire che finalo fa tai il manu a fia il fa tai so lenta la amai il mo maglina il aso ma tu na ia sa si te no mo pa o so to le il data tu ma pu tu le ho ia wa se ti mo mo sa ia no ka si ne ia no wa ma fa wa ia fa mo ia ta to sa ni no ko ma ro fu le fo ani esta per parte di lei su Sauninga leo mali. Tulaga ese sauninga uma o so fu order. E tulaga ese sauninga leo mali. A fa sauninga sa swana. Sauninga sa poi po. Ala uma final. E fa tau tala e una leso. Ala sauninga leo mali. E tau e nisi le fe. E leo tola mona fa algo me. Vamos por uma leona tau sana ma ta silmasi. Kolona so ifua. Fa mai nisi mo limau. Ele ngata wa ia talia fa uta. Ai me le yo lo na o la mai. Si ana po. Si sta.
Tato sila iba matua le pole la tato falo no ya vamo tato. Ai se tamapo se tina se talabo. Ele fai essa filinga e te roa ore tua e tauna te rola. La tato falo no le pole. Tola tato tu mai mai numa. La tato pese mali pese le wana na o mato roto. Le pole ola. Let it speak to us tonight. Whaongame le mea whai ngā renge. Whora ina lo whina ngano i nei a piafi. A wai leo pole ola e whamawhana whareina i mātou i nei a piafi. Manama mai oe le manama ola se ia toi whamuina o mātou o lala whanea ngana i atu. Toi whamanatu mai a mātou lau whaola tanga i nei a piafi. Speak to us tonight, Lord. In your precious name, Jesus, I pray. Amen and amen. Hallelujah.
O le aso le viinga i le atua. O le aso le whananu i le atua. O le aso ua viia i le atua. O le aso ua lagona ai le viinga o le atua. O le aso ua vaia ai vabenga o le atua. O le aso ua whamanatu mai ai le pinangano o le atua. Mana ia o muri mau le fiafili nei. O le tina tatalo o le tina na pogi. E le taumate le ola e whamabau. Tusi e tani e mu whera i atuai. Whaitauina e le wonga na atua i le leita. O nisi e ala whaia e le manuia. A o nisi e ala whaia e le maasiasi ma le whanumai. E whapewhea na o tātou i vaenga i emua. E fua i na o nanga. E fua i na o sāwaringa o e soifua mola. O lo whanga ioi mai le whamasinonga le tua i le teimi o lo e soifua. Glory to God. A o i le teimi e mana wina i tātou e le tua. Ua uma i le whamasinonga le tua. Mana ia le whamolongo i la fiafile nei. E le taumate i la fiafile. Na e mai mo mai le tinao. I ana grandchildren i la fiafile nei. Mai a fionga le tua o lo mana vangai e tātou e le whakotokotonga to tebe. O le a le whakotokotonga to tebe. O e ua i ora e whamawaka. Hallelujah. Mo mo te saronia. Rona mtaka koe wha. Wai pasuma tonu. Pangata e pasuma wanu. Ko nā le la mo e te amo tātou ni e whafonga i le nea. O te roto ina i o tō iloa, le au soe, i le mata upu i e o momoe, ina nei o tō whanua noa, e pei o nā tō wale aise whanua noe. A wā a whaita tō te tari tono wa mariu mai e su, e whapea fōi. A wā a whaita tō te tari tono, na mariu e su, ma toi tūna. E whape nafo, o na au waia e lea tua. Rona o whaatasi ma e. A wā e whio ifo ma ne langi lea ni lava, ma ne alama, ma ne leo lea ni si, ma ne pua lea tua. E momo fōi o na toi tutu mai o e woti o ia kiriso. O na whafose i lea, o na awina ai o tātou, o e ola matutoi. Whaatasi mai nā tōgi au. Ina ia whetai lai mariari, ina vāni mo. O na tātou whaatasi, pia na malea mariari. Mana ia na fwoi posuma vāni. Ro whapea mai ore nei. Ia o tō, ki whaamaa whanawhanati, i nei upo. Ia inga, o te le whai atu na whine o le ainga whanau. O le ainga manuia. O te whape atu o le ainga manuia. Ai se ana miwa o tala o le ainga manuia. Ana o mori mauhina ni e whine ne. So se teimi e te abe ine me aie whamanuia mai atu. So se teimi e te whai e se ngā bela tinarea e whamanuia ni atu oi. Le ana nā o whai atu le ia whine ne. O le ainga manuia leo se ainga whanau roa ia whine ne. E o mori mau mai ka whionga pa ia le atua le whiawhine. E iai le ola i tu atu le oti. E iai le ola i tu atu le oti. Kone mea hoi ea te taura malama i ele tangata au onga le atua. E leo le tunga mau le mutaanga o le tangata whatua tua i atua. O le tunga mau le amatanga fōu o le malolonga i atua. Aleluia, família fionga le tua, o le malolonga, wa momoe. Ele aí se tem, o faitau ne tato faitau e nei o melhor upo le o, tulo. O le au mai e upo le o tau tana i a fionga pa ia le tua e upo le momoe, o le moe. A moe tangata o le malolo. E lo no winga e fōringa mai a fiapine, o le malolonga o tato. O le malolonga o tātou.
Hallelujah. Wane ngalo ya tewe. Elua mano roma le tando e fio pa ia le tu. Ole mano roma tangata e mano ro ona ya Yesu. Mane mano roma tangata e mano ro ele ai se Yesu ya. Tautara tu se tambien fo me nisi e ala faga e maluia. Yo ai fa. Nisi e ala faga e masi yasi mane fa ni Atautanga ni masi yasi malfauma ni baro tautanga ni nasi o. Usoe matua fafine ni lefia. E moni le ora e fama ba. E moni fosse ori e fama. Awa maya mo tatou le lefia. Fama natu ya tatou. Usoe matua fafine le a ingo le atua. E tatau na e talia ina Yesu. Se ia e o le maruia le tarutanga le fio pakia le tua le pia. Ele ole yo Yesu, ai ole tabia o Yesu. O te fai loa ya te ole le pia pili. Ole tabia ino Yesu la bera ni mafaola. Ele o sitato lunga se lo. Ole tabia lunga le langi ma le ola e fa ba. Come le fio le tua o Yesu o le ala upu mori ma le ola. Lema fai lava se tas. No way, no way. Lema fai lava se tas yo na sawa atu ni kama. Te abita pia e tato Yesu. Faktaina le fia le le fa no watu. Ma fa fonga ko le fia fi moni ha. O lo atangia ai le manuio le tu. O lo atangia nga beba sa faya ele tina. Tatalo wale ana pomu. Whanoro ngā manui le tua, le ngatai whanau, o le ainga, au le ngā wema le tua. Le au wala o maino na matai ma whamano lo i ti ngā, o le tino. Whamano lo i ngā wema, sa whaia i o ngangane. Ala koto e ako e mano lo o le tua. Te whaktaina le tua o whamanatu mai moa. E so swami foi mo oi le fia fine. Tabia Yesu. Sia e sao e mano no hali ta no ni tula na. Awana ni tabita tata manusi no manusi. Aleluia o tala bo ni tabita no manusi. Amen. I find when the film when I apostolo I never come to the altar call. Why? Because I think I was the man. I was so strong. No one can beat me. They know my way. Amen. But that's solo talia Yesu. No fakta ya Yesu. O sao le mano ronga o uma samia. O ana me o miliona. A o mai fafita o miliona. Te no talia ina Yesu. Hallelujah. O io le mai fo me o. A o mai fita ora. Si o mi mai bile. Tusi lima meta tai na wena roka kwa sio lima ya iglesia ya no wa le mano roka le tuo ya la mama mo tato le fia o te le loa ya te al ba le mo le fia sa mo mo grandma look after us que lo tengo soy fuori ya stina ile no tina ne tu tino Amen. But now she can see everywhere you go. You are in trouble now. Yeah, I know where I feel it in my mouth of father. Everywhere you go, Nana can see you. Nana can see you. Amen. No sabe if you feel it when it's out of Hallelujah. We will be the king. Se matako ko na o ia ni mo tato te toi whenua. Tato te toi whenua. Ai wha whera ona tato toi whenua. A whenua anu si na ne ola whanua. Waiting for you. Ele. Hallelujah. Ele no tato ngori no te whanua. Amen. Ame te leo soifuaina ila o ma sa fai tina. A
fai sa ana pongi as Friday uma. A fai sa tatalo I te uma. Ule o onga na utuku I te wele tamamo te. Grandchildren, ule o onga na utuku na 29 ate. E fai no so fuanga no wala. Au e tutu kwa. Ule maru si anga lea. Maru si anga lea. Ule maru si anga lea. Amen. Alewa amanya motato ule lefia. Hallelujah. Tadia Yesu. If you want to meet a king with Nena, accept Jesus in your life. Make him as your personal savior. God, what's your faith? What do you want to do? Ella soltanto ti tuoi figli, what do you want to do? The Alpha, it's a Tadia in Yesu. Kalana para o rofa ya te ko. Ile no ye no hangu e tato ti. Hallelujah. Ma ye yo sa no ma so sinami. So sinami fo ma to so fo o swafa. Amen. Ye baby. Ba mai sa no sinami. Ya. Tato fe wa si tre mi ko ti. Amen. It is true. It is true. There is no other time, ele conhece time. Tato te le doa le time, le 5 minuti, ma 5 secondi lo muato. Amen. O sawa le malanga na 5 minuti, le fanno ia na sa. Ai a o ia so o mai ia te o. Ai tatawa na Isaia. Isaia na vafe, talia le faula tanga e tu. Amen. O le faula tanga yo se, ele sta to roma se gotu. O le faula tanga. O le faula tanga I suwa fo Yesu. Amen. O le faula tanga I suwa fo Yesu. O le suwa fale e mafanye ona e to filoa I le tinale. Ai a fai e le talia e o le suwa fale. You will never see her again. Hallelujah. 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 O le mele Yo told you I found out when you Amen. Mana malama I ngalo leto. No mana won't na. Partai te lo mo malo ke mana malama I ngalo leto. Mano ro wale atara mano ro tina. I am free and honest. O mano ro no forma. Amen. Wale a ro no forma. It's a forma. Amen. Ahora no forma. Amen. Amen. Ahora fi augen o mori mai potato forma. Nena can see every way. So I thought if you look at Tina, Tadia Yesu. Ya you know that word here. Hallelujah. But if you look at o mata upu ye o moi o mata upu le to na malamba tanga te o na to o malo no mo de ti awa na ya to te o fe no ma ya to I o na ma ni e fa pa ya fa ye ti ta bi e na fa o ta ya la I so for this fa mi ni to e de fa ta ta ma in Jesus name. Cosa per partire via Gesù? Fai ngata le leila ro langi me tatu te wha moe moe ia ke miso Yesu. Tangata maala ia tatu. Fai puna mai. A wawa toi whatuina mai ke miso na ye moti. Ua whai ma wha polo polo. Moe o moe ala mingo le wha polo polo. O se mea I pele ia te. O se mea ua pele ia te. Moni ale pole tua me. O Yesu ia vea ma wha polo polo o logo. Pa wane la wala sao tatu. Ile manuia maleona e faro. Aftai male pole tua. Ia le tua I lona ngani. Ia le tato o male ia le tato sangi. Ale fai wina na to e fa manata na e por calambe o le tula se fumu le so ataiao. Ia le fale la osinga o le tato tina. Ia le ala tato so me pese na mui na so tato por calambe. Ave le suafo Yesu mo. Ia le fai wina lo le e so me fe dainga ia
tofito ina se walunga ya mai India ya le tato saudi na ya so la tato pura ya se menua Awana ya te matou. Awana ya te matou. Awalava ya te matou. Aya tuma watu lava ya te oile di inga le fa manu ma le fa taji si. O mai ale sa minga masafia finga o la fanau de le fiafi. Mai lava yo na mataina se yo mai no na fai. Fafitai ne. Wao matou na ona fofua. Alo ya te oile fatanu ino. Fafitai mori mau masafia finga ile ne ya fiafi. O fanau o ainga na lua. Wo mai masai. O matou falo loa. Wallavale. O matou loa i tina malana safi. O iyo se tina matala. Tina lofa. Ai ngata o se tina sai i na ofio. Awabu ia o whanau maina. No my guys. O ta oso nai matou ne hiere ni ofia. Ia whai lea mataulanga i uma o la ofio. Ia vi ia i la ofio i me uma o matou. O upora fio pa ia la ofio re tua o matou oti. O matou mola. Wa yo wa au la manea le tu. Ele o se aso fama no. A o aso fia o matou. Se yo matou mai se yo mori mawina ma matou safi. A o e fua ia tu le ona i uma le. Leo e fama ro ina ngam. I ia la pala. E matou te ola, e matou te oti. Ngata la ola. Ya tua ola matou tua ne ni. Se ama le i fuafuanga mo to yaso matou tuna yaso ataya. Tuina tu yo au fuafuanga ni. Le kalis. Au no. Election me no fayo na matou. Ya leo lo matou tuina tu ya to ele tua le to yaso matou. Ya kumbole tu ele so fua o una mai na. Ya le ya fiafi tapu ya la ofenga wenga para fana waina. Wo be masa. Tulilo ina matou la ufi. Ya leo ina matou o aule. Ya matou mo se maloloma file mure pona. Ya oile tu e fa. Ba wona matou tawole le fiafi. Ba mo ya mai ele le fiafi ya tu matou ba. Ila lo ifo no mami. O matou la ule ala tu le swafo Yesu Kristo. O le rio le tu. Amor le fa mo
dancing. Love you, family.
Aloha lue. Take care, peeps. God bless.